Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sekedar tes fokus. Oh jamaah, maklum pula kayak bagian tahu. Salah masukkan lagi na dodo, stolong lagi na dodo, apalagi dekat teh. Sekali pak jamaah, agak kariba. Alhamdulillah. Ini maklum ini situasi kamaya. Adekan berulai bantuan apa sah? Dekat tentu Indonesia, dua garita. Punaji puru dudu ki, edodong ki. Punna basur dudu, tak dodong ki. Ya minta Indonesia garin nama. Makanya wajar punna lebat tau lapas sigede erukitindro. Karena sana bateta caman. Gampang 5 balat di pasengkai, 5 di pacamai. Kanuk tangan tau palisena. Jadi ya minyo na ni maklumi. Ini masa-masa lebaran, jam-jam si kaman ne memang si paangamamin ne tinro-tinroa ikan ni minicini ane paceta mana nyonan ya kita do baso-baso rosigede paparang ngi batuan din ni mempo-mempo kanan den ukamay pasi balak-balasan repak yang tu mempo-mempo nelangan singi auli amu komemar ikan tesin naraping kam natawa si mempo kutu kintu mempo auli mo komemar kat tesin kam kutu to tawa batu nampakaten tu pacara maya tenaton dising kana apala di pao pun nakadira jam masa na lekat telaki gi mai paramnan rini kuma isilang tidak mungkin to no kadete na mo dising kana nala ni kyo. Jadi kate pacara maya sanaton ranu tapun batu kita loy kaman tahu. Betul? Makanya mudah-mudahan kabatuan ningirangi panyaliori di bija pamanakan ya ka nabokoy ande nur as mita. Pertama-tama ku ajak ngasih kiros sama-sama angkanangi alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Mudah-mudahan dipakabiasa pampalicin dari karenta, pamuji dari Allah Ta'ala, nanukun ria tinta, karena tinamantung karay pantarangan Allah Ta'ala. Nasabab manan tu pampalice, pun nasalah tampak, kasinto nyingirang kapanraka. Papasan totua, jik dekalagi nak bajik mamo, mika punatiay mo pasulungan na pasulong, tayo ni kapanraka. Makanya ngapa nagasim menikah na banjiri karena tiang di pasulungan aja dengan na pasulungi antama gedisiring antama ribala nampi pirindringan nautungi mitompo bala di kana mo banjir padahal pun aja ni tak boleh dicat kaparan lu diri je kapna salah tahu bagi je dengan irang toy kapan kapatoji pampalit je anu sana gana pampalit je mika pun agam salah tahu pampalit je aku le tahu manra kapuna tahu tak cocok di palece na bagapa di palece bahaya. Ngapa nakam mo pa ustaz karena juga religi-religi yang dijaga. Kapuna niya tahu na tabo mi gar religi-religi ya kasi ngano nasa wala na pagulle-gulle. Ano tanakulle? Napakulle-gulle. Nah pasti mi puna rupa tahu ano tena nakulle na pagulle-gulle kita ay cepat-cepat na pasti kapatra. Kapan? Kaya jamaah puna lam palece di pamayron di karah. Benar ni apa leceh ki putir ni mari kara. Jadi kata ya tau mo ulang-ulangi alhamdulillah.
Karena ruana salam barisalang hari Nabi ta Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Sama-sama kita sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan tak rampai na di langit tujuh lunjut na salam barisalat dari Nabi ta. Yan na terima bajik karay nga nasalata na tak rapid na Nabi ta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Najari panyung ketimu nga maluara riahira kuling ang pasamaan lagi kuling may perimpamati niya ni kana surutan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kutu girunjangan. Saya start ceramah kurang 5 menit. Kurang 8 menit, jam setengah 10 udah jamku. Biasanya tendensi kamu menemani mak ceramah. Ane nampil lang dimulai. Karena notak kulitong ini nih wadah sampai situasi ya. Kaman eruki ceramah katina nasa rasalo. Makanya tiada jago selalu duduk nilang ceramah ya. Nasa pulang dua. Serero jadi. Iya. Katina tante rokku. Karena erot tentang jari mama, rokku jilan jari. Kena kelan cerita. Jadi kamarnya jadi bagi aku janji kita ceramah angin putih ya. Kita kerja. Nah, kita ceramah angin putih ya. Sampan selalu nampak tiang, saloi. Sampan titri katia, titri mari tahu. Kemunikat kalau gue bilang ngeri tolong. Kita gitu segini rawa. Sejagi. Makanya pertama pun ani nawan-nawen ni almarhumah anu lolo dudu murunan ni Nur Asmita 28 tahun anu apiring bagi ruano murukku mika pun na aja lah dibicara cucu disumpay kanana karisute anak tina tujin yan tu na mile-mile di kanay aja lah kanan ni Nur Asmita ni kuno rombol sagan 7 tahun murunan ni kanu lulusan na dulu gasin na dibicara gagasing-gasingan na ni tao apalagi kulang ere anjari staf kini balagaring kan? Betul di balagaring kan? Sana sekali jadi na pembelajaran ang kulinian dari kejadian apa? Yang ini lagu bahas. Pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari kejadian yang dialami oleh Nur Asmita ini? Mungkin ini pembahasan saya malam ini. Nah, pertama, andin ni makisadara angkana anjo padeng agulea anggasingi ki punagaring ki agulle antahang itamatenta agulle pabatri kamateyanta tena maray karay kasi kamang pikiranta punagaring ki sa hindi ka na bago balagaring kasi kamati salatnya mo garin na makutit ko balagaring kasi kamati karena ripikiranta kayakinanta karena punamay ki balagaring mari ki garing tena kimati ternyata pembelajaran lompok tahun dari balagaring apa yang ternyata moderatan berarti keyakinan ngari karay nga paralu ni gajiki lapatan tiga rinta sehanta lapatan ditalla sa matita tena nya maray karay punapain ni atana latala akul lapago kang inyo kamaya tiay dia patanto tapi ia ajari panyambu jibatur yang latahalan oh jamaah pembelajaran makarua dari kejadian kita tahu Nur Asmita ne moderangi karena melahirkan. Nah pada akhirnya almarhum meninggal, anak nalasukan ng moderan tu. Pun na ninawan-nawan ni kejadian apilajar makikat din ni kanaya anak untuk angoprani tutua. Ang kanaten ang tunagapan rotun nila suka. Buti namin pamati susanan julas susiriahan anu kalapuang umur jo amma kanang pagkuli salamat batta lagi itu nyumi punania anak-anak patotoai ritotoana punania anak-anak takalupa ritotoana punania anak-anak seke-seke ritotoana anya mengurangi kanyawanan tumano cari taruhan rotunu lasu
nang ipapasan na nenek ko na kana na kanak isuparti na ko. Di kana jay party. Uy na party. Kapag takalop rama mo na. Nagkikinig ito na lasukan. Rawang bangkin na rikali ko ang swali. Kanibat to sila kaya tak lepusong siguro ha. Napo na rawa nga siguro bangkin na ma. Nuna kanita mungi mami kalibangkan. Anyo minakuti akam manakpin yung kanalang ngewar yung makudi. Gara-gara nagkana tino kung jari polisi pa. Gara-gara ka pa din. Gara-gara tino kung jari tantara. Anyo. Saan punya cita-cita mau jadi polisi, jadi tentara. Kujagay pipisik ko. Kasi kaya nakamakamman ko na magang polisi. Ano sana sige, di hormagang nga kita rin nagkana polisi asliya. Kajay polisi ka polisi ang ipa ko di. Ano na tuldudo. Natantara na siyang isalang gago na yan. Saray, luluso. Naku dapat tinggi-tinggi ano lang, karatunan yang tinggi yan. Gagabodi ko pa. Naku ka naman to landat, karana. Ito ah. Mingka alhamdulillah din, nanilote, naku jari polisi, tinatong ko jari tantara. Kati ano ko lulus to. Talik na rin. Di ka tatang kirong makali. Ang nga pa natin nagilulus pa, Ustaz. Karena natin naman tong kundaktar ha. Ha? Ay, jadi pertanyaan, ngapa nanti naging data? Najita-jita ta. Ang tama man sa panjawaban na. Tena narilang magkubun na kumbila niya. Nahalang niya. Te mo ko jari polisi na, te mo ko jari tantara, ru aja ko sari batang, nabilo ko tugas sa bilo, ni kirim mate, mandin ni tenologi, ni garing ang tanutua mo. Kupikir, kung najawanya mangkon dan nambang makulo ko pak risi nyawa. Ano tinaton niya marakat. Tunggu pasinga gara gaji tantara gaji polisi na pagkasa na makko. Pwede ka nganton tiyan ko kape cita-cita ko sa langay makurinaki. Kanto dali ka barak ka gaji to jen. Alhamdulillah. Wala nga ngangin makko kanan na nandiyo niya manyamang kona. Kamakaman ni barakat to dyan. Tiyan ko jari tantara, tiyan ko jari polisi. May katang Maria hanggang 40 tantara. Katang Maria hanggang 40 polisi. Tingyan nga ipay ko gapay ba't dari tantara ko nagkarama na gaji na niyo tantara niya. Tantara yan, higa aja tak 4 juta si bulang yung horma. Ako na rin napaga ka kano siya sa horma niya. Tinan ni horma ni kandatsok. 4 juta. Nagkacara mata si Jang ni hormat yang poy. Kulang boy gaji na. Parantakan nyo pa. Diyos, maging nyo pikir po nang makan to ni bakalang birdek. Tayo ko pachapa po na dalin yan. Mika po na no padri si nyawa na te. Mugang tidudu galay no hiba. Kamana aja doa nu tak parakka. Mana tinggi pangka, tinggi puang tak parakka. Ante kamala parakka pun aja dek nu sai masalah jadi nung kosi. Betul? Tinggi pangka nu sai kasus jadi udah leka. Betul tidak? Betul. Karena teh na parakka. Ridullah biridul wali. Sukhtullah bisukhtu wali. Pero ki parakka talasata rela pa. Narelay rela na pala ta'ala tapi susah gilanggap rela na la ta'ala pun na narelay gitu Tuhan. Jadi nyo pikirin lang dat para tantara nang panikiri nga kay perbatasan nga timur timur. Nang pati na narela to tuwa boleh kaji borok pun tawa pinoro. Ale mayat ko mami mo. Anyo ko na rin. Ano mati tasangi kan ni. Ko mati sahi. Ya kalau tinabi man narela nang paubok parang ni. Jay ko na nanti mo totoan tak rela na. Makanya minggu kana bak pilajar lo pada kawana kay. Kalalo ko may kanin manu ratiang nang. Kici ni kamu nana kani. Pero lang nga enggak karan nang mana. Kenapa pikir mana enggak karan niya? Acce, apa sih? Acce tolong. Tante na tawagin ni Acce pendidikan na. Kinaikan yung kiyok ko. Kanina karen pantarangan ng latak. Karen no. Betul? Betul. Karen no yung kiyok ko. Che, kana sa ako may iya ma. Kaya ma, na anak ko. Kuna naliban na di chimo HP na. Pero di ka, di mo sa akin na lang din pantarangan na sa kran HP na. Kamu na HP na sa rama na lagi na nasay paripalaria may ngali HP na. Kalingo-lingo ni. Napapuna mak nagkiyot. Naman to na lang yun. Yan to malo. Bukan apa tuh kaulan di sini salah. Kung natutuan mo pakaman niya. Betul, jamaah? Betul. Oh, jamaah pamaragay natutuwa yan eh. Mulai kita dicak di naparagay mata.
Sanggit na iloko. Ano tayo nagtagtong kulita ka paragay tutuatan gina mutira mo na kapag ng maragay tutuatan tunta jadi. Rule. Kibayang kapit tunta na bababa manggil ano tanggap pati romat ta. Babak ka na si sago. Live. Tonyik. Apa na tatin reyang mo na ba manggil kan tayo man to kasi lamatan na. Ano na ka na mamang to yang makadyak ko leman ko kare di pasabi mo may natin mo ba mga nagputiya mo. Pingkan utak pula na pasabi, yung mama ko ron naman tarintigin, anya gaya ni, rotun ka bamba. Itiligin lang mo na ay, ang mata sa bambang, duro mo na nito ha. Bela duro dyan talit-talipong, halo. Ang aga may magko. Bambang eh, kodong, yung kodong, ang pato ko bato. Riolong ma, nung te, na nasengin dyan ka na to, at na bambang ko. Bambang ma, kodong, te. May mantok ko, nakalawin, nay. Napuro sunaro. Betul tidak? Betul. Ini may mata. Patelong ko na la ilaha illallah. Iya minyo po na ni Kiyo. Sakorong. Tekorong. May korong na, tekorong. Pili mami tekorong. Tekorong. Pili ma. Ratun no jadi. Nampay ko kiya. Atli pa mi ma. Talabakan ka na pingak pa mahukiya. Katay na nagyugiyaw ma no. Nampai sekali ngin, anak kudu. Ngapain aku lihat coba ngaruh kok karena jama. Napa pingap apa koknya napa di baman. Kanu mana nek ulun rasi ngasit tai. Pikir ini. Tinggal manu sini kini. Napa koknya sekali terima pindah pelakuan. Kami nak kudu. Coba. Apa kolong po naik pilih mau sakorong. Tegorong. Anak-anak apa kau gawat cek kamu. Tena aja cek. Làm người ngăn người thành vương mạn. Tena aja. Ya cuy ya. Alis saya pikirin yo. Lagi kasih tuling nggak pernah nih anak-anak kamu jadi tutuan dindi. Bapak ingat kau misalnya kau tululuan diktat. Otomatis anjing kamu jadi bakul pelajar ajar yang mama. Betul? Kapan bila beriam manu, tena tunduk sih, karena nanti kamacaran tahun dari mama. Ba, nania anak-anak tololo gak padora keriam mana, upah memang kesita na cini ki jaman nama, tali pakoto na cini ki apa tuh minaja mamak kuri palo, tena nero apilajar anak kamu bicara toh daw. Iya nugam pamatoa, nam pamatoa kuro-kuro, kumuru. Tiada mak mi nyarap ya minta saya matuan bi nyarap. Mintu tolong, mintu tompol lah. Tari. Jadi tiada mak ngambak kok mak na tahu. Tamang. Apa tak kamu kau keriwan tu betul lo, iya pernah bahasa lima anu kau nang ngandre. Kutu. Kaya nga mak nu iyo. Ang mak nu patarak mak nu bisa pangan rano. Dari apa na simbat maribalan matuan. Kajatan ko japajaban namin tuwa ko. Ay, kapajaban ka dyan pembantu na. Nataw kampong nyo. Jodoh, lele. Taw kampong nyo dyan tajang na jinigi nila. Resuraso na jinimay. Jojoy. Kore ko patala, baji tawa-dawan. Weh, najipulok matuan. Kaya matut, di pagkaring na. Kung nasasangkan. Tawa niya nga. Kaya jinjir na jinit totoo kampong. Wah, jangan sekali. Kate kamu nunggu sing lambat duduk pun ada tulolo HP yung butuh. Mana kyo mano tanong sile? Nauzubillahi min zalik. Yung ko kana. Kau baik sama orang tuamu, hidupmu berkah. Yakin. Ini. Dorako kurito toa, lokap kurito toa, silakan tanggal satu. Ini bukti na ni. Erton jelas tu anak ni nur asmiati ko. Erton jelas pas asul anak na salama. Katanya zaman-zaman ringan ngamak kurang lagi patang pulau urang cati tak rambu yang itu tahu beru ale bak mana tapi dasar tanjak ni kana mau gaganan gitu boleh bak mana ya apa tak gak kayak puncak itu ini kimi ini kana mau tas simbaran lu katanya tas simbarannya kayak puncak aja lain apa karena nampak mesin astrologi nyuruh ale bakal tapunya sangkin patang bulan anu bat tanah. Anak ko nawan-nawan nyo ba penek mana ha? Syukur to ngari karaya katero ko jadi bayi ni. Dan si mama ko kada o kare ko pag kaya nga ko ulit yan mura. Kaya nyo naman yung mga palintena nyo ko tabong nyo mana ha? Uy katero sa langit tayo yan isda nga mati ba?
Kami mo na niya pura-pura ni kamakmal na nahin man. Bukan na tayo mga maranuno. Tayo mo dito terasa. Kaya na nabili mami mana. Ito ba? Yaman naman ba?